खुमजरी मियेंग ताबिरिबा मयाम पुनमकपु तरामना ओक्सरी हौजिक अहानबदा ngasiगी मरुवाइबा पाउ पिजरी नुमित मंगानी सुबना उख्रुलदा चथरकपा सिरुई लिली फेस्टिवल ngasi लोइसिनख्रे कांग्रेस ना बीजेपी बु मराल सिदुना मिया ममांगदा अवाई अखुम तौनसी हाइना फोंदुरकलिबा असि थाक नेमबा पॉलिटिक्स ने हाइना बीजेपी ना फोंदोख्रे सरकार ना पाइखबा थबक सिंह येंगदुना लेबगी महुत्ता मियामना लेंगाकता करी मतेंग पांगबा याबगे हाइबसु खंथबियु हाइना PICED मिनिस्टर L Dikona फोंदोख्रे अमसुंग सरकार की मतेंग अमत याउदना लनगई कोबा लनाई लुप अमना नोंपोक संजनबम खुनौदा मॉडल विलेज माइपाना सेमगत बहौरे हौजिक पाउ संदोंग पिजरी नुमित मंगानी सुबना उख्रुल डिस्ट्रिक्ट की तोंगान बा मफम सिंगदा सथरकिबा सिरुई लिली फेस्टिवल ngasi लोइसिनख्रे तांखुल नागालोंग ग्राउंड पांथोकिबा ngasi लोइसिनबगी थरमदा वर्क्स मिनिस्टर TS बिस्वाजीत टूरिज्म कॉर्पोरेशन ऑफ मणिपुर की चेयरमैन डॉक्टर सापम रंजन सिंह निंगथौले सेमासना जाउबा डेप्यूटी स्पीकर कोंखाम रविंद्र MLA अवांगबाउ निमाई MLA खासिम बासुम MLA N इंद्रजीत थौक्सोम सैतब्रता अमदी हाइखाम दिंगोना मरुएबा मियोसिंग ओइना सरुक याखी तोंगान बा फुरुप की नात के ओइबा जगोई इसै कयासु उठखी मिनिस्टर TS बिस्वाजीना सिरुई लिलीना एकोई पुनमक उनहंदुना थमुगी ओइबा मरी पुरकनबा सेंबिबा मपुना खुदोल तंबिबनी थमुदा थरुम तंगदुना लेरंबा अदु अनोबो गवर्नमेंट असि लाकपदगी लैथ्रे गवर्नमेंट द पेन दबा नुवाइतबा लेरबसु हेक्ता खोंजंग संगसिनबगी महुत्ता अनिंगबा पांबसिंग ताननबा थोंग लाउना हांगदे असिगमा फेस्टिवल असिना लमदम असिदा खुंदामिनरिबा फुरुप सिंगी कल्चरल एक्सचेंज तौनदुना नुंगसी चानबा हेंगत हनगनी नुंगसी चानबा लेरबदी साखत लमिदा खुमांग साउसिनबा ngमगनी हाइखी टूरिज्म से प्रमोट करदे कमाई तो टूरिज्म प्रमोट करदे आइको यरिबा अखोगी अनते रिसोर्सेस अदु लेरिबा अखोगी लेरिबा मिनरल रिसोर्सेस अदु अखोगी तो ह्यूमन रिसोर्सेस कमाई तो क्लब तो है तांदा टूरिज्म की फेस्टिवल को लाको मतलब कल्चरली अखोगी लेरि ओजे अखोगी तो फूड की कल्चर तो फूड की ट्रेडिशन में हमसे पूर्ण अखोई इंजल हर कांदा अखोई मतमदगी मयना आइनबा अखोई भरत उचिदबा लेबसु मपान कोंदगे अखोई भरत के लेबो पुन मसिंजे अखोई इमोशनल इंटीग्रेशन ऑफ प्रोटोकॉल भारतीय सावा अशोगा सोना के मध्य अमल करीना पहले मेसेज अखोई सिरोलेना बोले ngasi siroi festival gi aroiba nimita mioi kayana siroi singkaduna malemga mafam atayda haudraba siroi gi fazaba yengnaki hiram sida aikhoi gi mihut jit ningombadagi report ama हौजी लेजर फुमसी कोई सिरोई पिकी मतोंदनी ngasi si ani suba siroi lini festival gi aroiba nimini niminista हौजी कोई TNL ग्राउंड दा अरोइबा निमित की क्लोजिंग फंक्शन पाखुया दुगा अमरोम दंगसी अरोइबा निमिनि हाइदना मणिपुर की तोवान तोवान फुम क्याद लाप मियो क्याना कोई सिरोई पिकी मतोना सितमना कानरक पासनी तो मणिपुर दगी नतना तोवान तोवान बातो बेस्टेशन दगी दुगा अदबुर तगिसु हाइरिबा कोई सिरोई लिली सी यंगलाई तो लाइव एक्टिविटी हाइरिबा सिरोई लिली से हौजी मतम नतबनिना मरुना कोई मे लास्ट वीक दुगा जुन होगला पासिदा सात पोय बादो फुम मसिदा करा पोम खरीदो बादो लाइव कोई डिजिटल में हमसने पामिबदी कोई सिरोई लिली सी यंग जवाइबनी अदबु स्टेटस न पांथोकलिबा फेस्टिवल असि याम अखोगी नोंसिंग तादबदा हमना फतना पाक्तो ओरेगसु सिरोई लिलीबु अखोगी स्टेट फ्लावर सिबु येंगबु लाइबा कांगबु सिंगदी अखोई अदु उंबगी खुदोंग ताबसी फंगदबासिनी अदुना मरि लेनबा अथॉरिटी दुगा स्टेट दिपा अखोगी गवर्नमेंट ना कमाइन तोरकांदा अखोई सिरोई लिली सु येंगबु फंगनबा दुगा फेस्टिवल सु माइ पांगना पाक्तोबा नंगदगे हाइबसी अमदु सु पाक्तोगदगे हाइबसी तंगाइ फदबा मोइरी वीडियो जर्नलिस्ट गगन शर्मा गदरेना जिनिंगोंबा ISTV न्यूज़ सिरोई पिक कांग्रेस ना बीजेपी बु मराल सिदुना मिया ममांगदा अवाई अखुम तौनसी हाइना फोंदोरक लेबा असि थाक नेमबा पॉलिटिक्स नि हाइना बीजेपी ना फोंदोक्रे निटाइपा सुटेक्टा लेबा पार्टी के ऑफिस पांगथोकिबा पाउगी मिफम अमदा वंगांग रोय CIS बिजोइना MLA अमगा अवाई अखुम तौनबा हाइबुसी असेंबली की फ्लोर दा तौनगदबनी असेंबली की मतम गाइबा ngमद्रगना वायल संग चतपदा अकाइबा अमत लैते लोकसभा की मिखल नक्सिलकपदा कांग्रेस ना ओइदा पादबा कया ngangle
Masi makoina sahi lisang sitna lebak asida subnam sasan torambagi asoba khudam amani Congress ki lu tong da sangkraba chanda thumjagi maralasui maru phuktatpa matam oire haiki insist to say abai honorable chief minister mada debate among the more than I see honorable actually the marks MLA honorable work ministers MLA makoi best debate among forum today assembly the governor the best parliament abai lewat anywhere Manipuri so enjoy the opposition MLA hingga public the straight forward debate the way apa democratic no cara disebut cara assembly itu saya ingin bila di law court seperti Sarkar na paikhat pathabak sing yeng duna lebagi mahutta miyam na lengak ta kari mateng pangba yabagi haibusu khanthabiu haina PICED minister L Dikho na ngasi Kangla Tombi children home da sana thaknaba amadi boy kalam na singba pibagi tharom da high crack public health engineering department contractor association na sinduna pangthokkiba tharom aduda Kangla Tombi children home gi chairman K Sungson Kom PICED gi additional chief engineer L Swami Kantana singba official sing saruk yakhi Singzamai oinam tinggal degi contractor Sana Zabuna Lupali Singh Tarasu Mateng Piki Tharamaduga Mari Lenana Minister Dikho Namakata na Haikibida contractor Singh Namayam Gikana Bayaba Tabak Torokpa Asi Puning Togat Ningaini Sarkar na Hiram Kudimakta Taba Paikat Liba Asigi Ahoba Mensinaba Maikai Kudimaktegisu Honabiu Haiki responsible person in our society. We cannot always expect from the government or from the people. Expect overseas. We cannot always expect. But we also have to think how we will give to the people, how we will give to the government, how we will support the initiative of the government. Langai Kauba Lanai Loop Amana, Sarkar gi Mateng Amata Yaudana, Imphal East District ki Manung Sanba, Nongpok Sanjanbam Kuno Wasi, Mapung Paba Model Village Damawina, Maipana Semgat Pahore. MP Fandagi Model Village Amamam Semgat Kini Hana Lautuki Basing, Karito Krabage Kangrabasu, Langai Haiba Loop Asinadi, Nongpok Sanjanbam Kunoda, Hiram Mangada Semgatuna, Kunza Sing the Hingbagi Lambi Pibata Natana, Sakot Tarangi Tabakaya, Paikale, Hiram Masida report Ama. Kungang asi han matau kram na lerami amadi masi modern village ama oina lokhalakpada kari component hapaga karam maikai da sakhat na hotna ribage haigi matang da langai gi MDT Arun Kumar na ST pathungraba lai da bagi pangkai makha da khamtheng na leihibana maram boiraganda lamdam sigi mausa sida leijarakpa kungang asi sagai phawa mangkiba sagai yausillalaba matam sida isagi leijaba idea isagi leijaraba lanthum khara Lejari bakra duna putok saraga kunja singi mateng dagi haiba kungang asi sumaina hingba yai haiba leibak miyang gi warep koloina changchan mirakanda kungang asi gi oirei ba fiwam chi ohelakpani Langai Sports Academy haida nama aina mafam asida linkali haiba academy sigi makada kungang asigi yumthongi angang amamam thoktuna haiba academy asida sanari helmilon phagana na pandam da nupi sing dagi oiba nupi chama yang khairo mongta da punna phamina duna phi saba yaba tan ban leikoki pisa sang sinai sangam nikatuna hoji hoji kungang asigi masak thokpa lemjaningai oiba sinai sangam oiduna leiri semilon da mateng pana na hona bada yumthongi local gi yen yumthongi loiduna haiba kungang asigi tongan ba semilon da chobu mateng pang ba horak le ko ilai kharba lari la sumati chana haibana taba ina phunba sunat taba Arun Kumar na asigumba hajabasi khangudana sekotpa ngamaga Manipur da lariba IPS MCS mayam sina tang honaragadi todo henokwa Manipur si hena sakotpa mangin thaba kungama kungang kya puthokpa yabi puthokpa laibi koi makai digi thamtani Arun Kumar IS pass the Bujunate, MPS pass the Bujunate, IPS pass the Bujunate, Adubu Mahan Kungang Asida administration gi security gi Amadi Lubanam with Tabakta Yamna Mangjing Thana Amadi Tamjana Pam over Mong the Sangal Asi Gari Degi or Liban Highway City. Manipuri Legak to Taupuri Mayamsina
तौग यावना तौरबदी कैदबगी अरुण कुमार की हेन फगतना सेंब ngamloidrobनो हाइबसी संजय मंगी मियामना ISTV दा मखोय ओइबो मोस फुंदखि वीडियो जर्नलिस्ट अबोगे लोइना पाउदम जरिबा निथगम सनाजाबो मितै ISTV न्यूज संजय मंगनो Salai Holdings Private Limited की चेयरमैन तमनी मैनेजिंग डायरेक्टर नारेंगबम समजिता इंटरनेशनल एचिवर अवार्ड पिदुना अमुखना इकाई खुनब उठ्रे सही असिद अहुमलक सुबह ओइना अवार्ड असि समर्जिता पिरखिबनी हिरम असिदसु रिपोर्ट अमा Ngarang numidang United Arab Emirates UAE की दुबई की क्राउन प्लाजा होटल द पांगथोकिबा चिंगलेम बथोरम अदुदा UAE की मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमी की फॉरेन ट्रेड की अंडर सेक्रेटरी अब्दुल्ला बिन अल सलाना चीफ गेस्ट अल जरूरी फाउंडेशन के प्रेसिडेंट सुहेल मोहम्मद अल जरूरी अमदी इंटरनेशनल अचीवर्स फोरम की चीफ पेट्रोन सुनील शास्त्री अमदी मसकनाइबा इंडस्ट्रियलिस्ट कियाना मरुएबा मिथुंगलेंसिंग ओहिकी UAE याउना अरबियन लेबक कियादगी अमदी इंडिया की माय पागलबा एंटरप्रेन्योर कियादा इंटरनेशनल अचीवर्स अवार्ड अमदी ब्रांड इंपैक्ट अवार्ड पीकी इंडियन अचीवर्स फोरम न सिंधुना UAE की मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमी ने स्पॉन्सर तौदुना पांगथोकिबा थौरम अदुगा मरी लेनना ग्लोबल बिजनेस अपॉर्चुनिटीज हाइबा हिरमदा इंटरनेशनल अचीवर्स समिट अमसु पांगथोकी थौरम अदुगा मरी लेनना अचीवर्स वर्ल्ड हाइबा सोवेनियर अमसु फोंकी सोवेनियर अदुगी मखुम की लमाइदा सलाई ग्रुप की चेयरमैन नारेंगबम समर्जित की फोटो अमदी सलाइना नॉर्थ ईस्ट इंडिया की लमदम चाखोटनबा हनबा लेतन होनरिबा थौदांगी मतंगदा मसक थोकना उल्ले थौरमदुदा अब्दुल्ला बिल अल सलाना UAE गा इंडिया अनी की मरक्ता अरीबा मतमदगी लेनरकलिबा ललोल इटिकी मरी असि हौजिक लेरिबा लेबाक अनी की पॉलिटिकल लीडरशिप की लमजिंग मखादा हेन फगत हले हाइकी UAE दा मालेम की लेबाक यागी मियोसिंगना ललोल इटिक तौबदा मनिंग मखा तंबा पीरी हाइकी थौरमदुदा सलाई ग्रुप ऑफ इंटरनेशनल कंपनीज की चेयरमैन अमदी मैनेजिंग डायरेक्टर नारेमम समर्जितना लिसिंगनी सुबन तरामरीदा कानव फंगदबा मियोई की मसिंगदगी थबक सुबा मसिंगने हेना पुथोकपा हाइबा पानमदा लेंखतखिबा सलाई एग्रो प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड की मखादा लौमी सिंगी चही की इनकम असी लिसिंग कुंत्रा दगी लिसिंग यांखै ओइरंबा अदु हौजिक लाख अहुम दगी लाख मंगा फावगी मनुंगदा हेंगत हनबा ngamle माकना अमंबा अवांग नुपुक लमदम की माइके सिंगबु स्पिरिचुअल मिशन अमक लोइनना हेना nganthok हन्नबा अमदी फगत हन्नबा थौना फबा लालोई अमगी सकलोन लौगनी हाइना फोंगदोकी This achievement will bridge the gap in between the indigenous entrepreneurs of northeast region of India and the policy makers of India who architect the very concept of Make in India but translate to Salai, especially to me, as creating India. My role in the northeastern region of India is a warrior with the spiritual mission of redefining the dark side, the dark portion of the region. Thank you so much. Satkibatang Kulhumdoidigi, Lalibatang Kuntra Power Baro Safety Week Kitaram, Tawal District Oina District Administration Tawal, District Transport Office Tawal Amadi, District Police Tawal Sinduna, Tawal Mela Ground the Pangcho Cray, Tawamaduda, Tawal DC, Is Rosita Amadi, ASP, S Gautamna Maruba Musing on the Sarubiyaki. Mahiroy Kiasu Saruk Yakiba Tolmaduda, Tawal Police Ki, Maikadigi, Traffic Sticker, Yantoki, DC Rositana, Zayol Amasubna Satariba, Palan Toramasiga Mari Lenana, Marile Naba Departmenta, District of Sigima from Singda, Drive Satagani. Aingiwama the Gari Tobusing, Gari Tobigano, Extend Topagitsang, Hanta Hanaba, Gari Toliba Mipun Kudibangna Punna, Wakal Taminasi Haiki. Tawalgi SP S Gautamna, Accident Toktanaba Mipun Kudimakpu, Traffic rule kangan batangai fadre gari masa thori basing na helmet upnanaba appeal tauki lising tara tarik July amadigi April tara manga lising tara nipan fawda Manipuri GST gi makada tax register toba lising tara sa threat kuntraga nitho yobangamle haina Department of Textile gi Commissioner Ravindra Singh na haikre wafamasi paring naina DIPR na sinduna Chatharakpa Department Singa unabagi tharam da fangdo khibani Commissioner na makha takibada apikpa Manipur State GST tax register hauzik masing wangle loina kulngataluk suba GST Council gimifam da Manipur State asi February taraga nipan fabada ningthizana Revenue collection tobada anisuba position oike masi sauthok saningai ni loina GST tax lobada hena nungai hanaba me taraga manga digi state asida e way bill haudo lagani haiki
RN Ravi interlocutors na framework agreement ki matangda Naga Singtigi Oiba Autonomous Naga Territorial Council ama Manipur lehenba haibusi MPP na yabang ngamloi haina MPP gi President Oinam Zugindro na haikre wafamasigi matanda ngasi party asigi office ta pamu singa unabada party gi President na fongdoki Zugindro na makata na MPP na framework agreement ta yumpham oiraga santigi wali sanabada ayat palaite adubo state within the state ki wafam lerabadi MPP na yade interlocutor RN Ravi gi wafam masina Manipur maset thugaina bagi wafam oigani Manipur gi singtam kaihanaba asoba sing thaba amani haina MPP na lowi aduga agreement asida yumpham oiraga RN Ravi na Indian Express ki kuthang da piriba wafam masi BJP gi lakriba disingin taraga mapan election campaign tawbani haina lawdaba ngamde jun taraga nipan gi thogdok adu ningsingba sungbani haiki share sovereignty wafam sila ko targadi akoi asugi matik laibak tiwani maramdi karino habida sovereign country amagi manungda sovereign state ama natraga sovereign country laibiyaro manuna share sovereignty hayo port se masi su laibiyaro sini koina ebin harisi bharat sarkar gi government na natraga sanbina bani haiduna inesena amne jana bani haiduna pangai haidun base masi Manipur ki parjada amada yani paiba ma phone naba wafam ni Manipur ki khundamine riba purup sing ki history khangdana BJP government ki RN Rabina barwak ke apum saktam kahendana thamlaga Manipur ki purup sing tokai macet tana thugai na bokhona riba MPP ne yaba ngamloi MACR amadi sideline thawal anina role of stakeholder haiba hidamasida nomagi oiba district level gi thakta khana neinaba tharam ama ngasi thawal gi court pangthokre tharam aduda Manipur Commission for Protection of Child Rights ki member Kaisam Pradeep Manipur Alliance for Child Rights ki state convener Montu Antem thawal gi SP S Gautam namaru oiba miusing wana saruk yaki thawal gi OC Rishikesh Sarmana resource person waiki Moirang Police ki SDPO Surkumar amadi OCRK Anil Kumar Anil Singduna Bisnupur Commando amadi Police Personnel Singaluna Moirang Lamkai amadi Moirang Kaitilda Drive Satabada Hotel amadi Dukan Singdigi Tongan Tungan Bamakalgi U amadi BR Fagatle Drive Adugi Matangda Moirang Police ki OCRK Anil Kumarna Ibudo Moirang Tangzing Harabuga Mari Lenana Lai Harabu Yengbalak Pamiwe Kiana U Taksinduna Pandaba Thong Kaya Satarak Padigi Akanana Drive Asi Lokot Pani Haiki Thakanda koi seran turan torokpa lai haraugi namada ngausin nabal lakpa sigumba singa si tawduna bagi damakta ekoi yam kanna ekoi Bisempur district police ki ekoi SP amadi desen SP ki losing makhada sigumba isa sanga si koi hoji jara jari base continue jara jagani hai basi bacham thamjagi Ngasi More Ward number 3 Talaiba Eastern Science School More Amati Women Action for Development Infal Sinduna Crimes Against Women and Children ki matanga nomagi oiba awareness program ama pangchokre thoram aduda ward ki secretary Sobita Mangsatabam Center for School Development ki project manager Don Ngaiha Bung Amati Eastern Science School ki headmaster K Siamona Maruiba Musing oina saruk yaki advocate Kamalana Pokso Amati Nomitana Style Marius Eki matang dawa ngangki Sagolmandagi District Hospital Kongnana Lenga ki Tausil gi Mayokta Awang Lam gi Miyam na Irang Horok liba asi Lenga na Thuan Mani Haina JSC against unnatural shifting of Imphal East District Hospital Sagolmangna Thadro Pacherol Amana Kangalakri Rol Asna Makha Taraduna Lenga na Sarkar gi Sifai Thadokuna Miyambu Sonta Aduna JSC gi Khongjang Muthat na Bahonare Hingsa Amata Yauduna Sangsilaba Khongjang Loi Simbo Lenga na Unabagi Matam PB3 Masida Miyam na Horok Lagana Miyambu Tankhaiduna Lebak ke Santi Thugaiba Kangbu ni Haina Lana Uhanna Bahonare JSC na Miyambu Phathaba Yaba Phathatuna Ngasi Phaba Democracy gi Wahan Thok Lena Sali Adubo Haujiti Khangma Ngamagi Pankai Lalakle District Hospital asi Sagolmangda Sagani Natraga Saroi Haiba Amatang Sarkar asina Laukthok Piro Hairi Hauji Paugi Maraktana Atenba Break Ama Kaido ina? Kanano? Kaigino? Kaido biyo? Masih pum na?
Noi le bedi gari han maga tong mungam derne. Hula laga tongni khani ba namai tu kai dro. Senbun puthok le bedi ngam dara. Senbun puthok na le ngam darsu imphal finance salo. Ai jo han ba le ngam dara imphal finance ki loan oine no. Imphal finance na nong manung de gari loan lobu ya tong cha pizeri. Adon na pam makhal gari ma lobu be ya. Ogo. Quick zone gidi tata piskone sidi. Mamal cuma pun kuning ciamane yo cuma ngoroi pista salabnina. Adu cuma takta superlink footing gi offer me amun piri sidi. Gas electric run nusin bagum na yo tisin bayar. Dudi sana gi muhut yang na sin bayar. Hakjangi labor solak padagi producing attaba. Hakjang choktarba tumma chaba yarataba khong hama nungarataba singi dabat. Amatta naiba upaidi jolib sire amasu Jolib capsule with Chinese Navy. Housing break itungda makataba pa mo pizari. Assam Rifles ex-servicemen singi rally among us kumala pakto leba bal baban ki indoor hall da pangchokre. IG Assam Rifles South na sinna pangchokiba taramadu da IG Assam Rifles South ki Major General Birendra Singh 9th Sector ki Commander Amit Kaptial Assam Rifles ex-servicemen Association ki President Subedar Major Kulki Association ki Director Second in Command Bizu K Sama Amadi Association ge Pensioners Chelgi DC Hanumana Tharamapu Singh Oiki ex-servicemen ge imong manung ge Mio Singh health checkup amasu pangthoki Second World War da Yauruba war veteran ani yauna ex-servicemen Singh imong manung amadi war widow Singh da paisa amadi wheelchair yantoki Major General Birendra Singh na Tharamasina Assam Rifle amadi ex-servicemen Singh imong manung Singh hena naksinaba mari thambang ngamlagani Makoina service tauringai da zati asigi damak toramba thaudang singbo ningsing bani haiki Nupi Kaktagi Oiba Dell Jeans exclusive brand outlet ama Thangmaiban Masnam Lekai Deleba Koizam Mall shop number 6 first floor da Sagnaraba Aiba Kumantem Prakas na Hangdokre ngasigi tharam aduda Jin campaign asigi miyoi kya su saruk yaki World Veterinary Day Tharam Manipur State Veterinary Council na Sinduna Lamya Masangan da Pangchokre Tharam Adu the ML Ais Dingo Veterinary Gate Secretary Suman Director Dr. Aisa was Sarukyaki ML Ais Dingo na Miyoi Bana Hingmada Sa Singi Mating Sangi Aduna Sanga Singasu Nungsina Luna Duna Masamu Fana Tamanaba Honagadabani Haiki Sanga Uchichi Pemiwa Jati Siga Mega Jati Siga Kandara Kurita Tanago Yatrava Moiga Adam Nagrava Adumba Mari Mani have many under Sumang Lila ama Sumasigi Master Taiba Hiramasida Seminar ama Manipur State Sumang Lila Council gi Makada Iram the Manipur Artists Association na Ivoyama Sumang Lila Sanglen da Pangchokre Haudopagi Thalamda Khetri Zugindro Imagi President Bineta Sandra Sarma Manipur State Sumang Lila Council gi President M Purnima Sisu Saruk Yaki Social Scientist Dr. Dhanabi Rasamna Mausa Gilila Taubusingna Set Saramaga Housing Matam get Set Sariba Singer Sauna Ahum Laire Aduba Sanabigi Pijet Saksa Adubadi Topam Tui Haiki Halagi live train sika, masigi live train sika, yang bukan yang ning bukai di live mama, mani budak berkuasa, masih matam hendradi, kanung niklas Swas Bharat Thorum gi sarukam oina Gram Swaras Abhiyan ngasi Kangpopi Town Hall da Pangchokre Thorum aduda Kangpopi PHE gi Executive Engineer RK Deven Site Block EE TIC Gozentra SE Brozen Kangpopi Town Committee ge Chairman Songkam Kivgen Kangpopi Women Welfare Organization Tamadi Youth Union ge Mihu Singo Saruk Yaki Kangpopi Block oina low cost latrine listing taruk sahum nifuga manga sanana pandam thamada ayamba sabal loisilak le hari Nupi Masa Singh Direct Tamangadabani Amadi State Amasung Central Government na Paikaliba Miyam gi Yai Patharang Singi Matang da Awareness Campaign ama Hangang BJP Mandal Nastinuna Luang Samam da Labor Chief Minister gi Yumda Pangchokre Thoram Aduda Mandal gi President Kumantiam Jila Hangang Mahila Morsa gi President W Bormani Susaruk Yaki Beti Basao Beti Parao Manipur State ki Convener L
lotikan na government na nupi kanwa singbo matik mayai pinaba amasung nupi masa singbo matik sabami oinanaba thaurang kaya paikhatli adubu kanaba sing asi Manipur gi oinan nupi singa lobugi sang yamna nemli scheme sing asigi kanaba karamna logani haibadu block ki miu singna miyamda khanganduna phangpham thokpa singda phanganaba tharamasi pangthokpani haiki Youth singer sina magi butta sumba program macha pangthoga haiba state amasung central government scheme sing se yumong kuding yawnaba kungdang kuding yawnaba kwaidini aroiba pangkai jeni ki bangyo yo magi mayum yawnaba kodan ni ba hai se akoi mayami program ni Koro Hanba Handloom and Handicrafts Corporation Society na Sindrangasi Pantubi Bazaar Self-Help Group Singi Oiba Awareness and Mobilization Game Ama Pangchokre Thoram Aduda Jaswanta Sirom Jila Parisad Basikong T.S. Ibeyama Devi Assistant Manager MRB Kongbo Branch na Singmo Susarupyaki Sagnadaba Ayiba Hizam Gunona Iramba Tonu Lazing Lambi Saitharol Amadi Kudol Kauba Laris Singh Maite Mayekti Itokduna Manipur Press Club to Fonkre Hizam Guno Foundation Sinmataram Aduda Manipur University ke Professor P. Navasendra Napum Aruna Amadi Filmmaker ki Ice Biswamitra Nasingma Miyo Singh Saruk Yaki Larik Asi Karigi Damak Pomono Haibigi Matang the Hizam Guno Memorial Trust ki Managing Trustee Hizam Dinesna Ngasigi Medol na Bangali Mayekta Labor Larik Singh Pabang the Big Hudong Sada Bakara Orabasu Kokanaba Pandam the sing asi phongbani haiki Manipur la riba akoi ki literature ki nat oibu rasu literature ki natrabasu mayam da kana bilari khudimak se bangali mekta la riba sing si mitai mekta loina ithok tragadi loina mu phongdok tragadi akoi masigi phajaba aphaba mayam se tung ngasi tholai ba mirol sina amata phangbangam da loina mangi batari na sigi wakhal sida ano mirol sing sigi yeng na koina la se puthok sa Khoyathong da laiba PCTC oil pump da thau tharuba driver ama pump masigi staff sing na phurakpudigi driver sing na PCTC oil pump da thau thaba leplagani hairi ngaranu midamaram oil pump masjida kanatumbi sar hazar dagi Rakesh Thapa koba miui amana thau thaba lor matungda thau tingki da lemhoba thau masjid khara lokthokduna yontholobagi damak oil pump masigi staff sing na driver adubu tamthina phurakhiba thong adubu yaning da phongdoktuna oil tanker drivers union Manipur na thau thadabagi khongjang sangsin bani hairi Union Asigi President N. Sawamaitena oil pump aduda thau thabal oreduna sinapam thopa thau sinabal ora matungda tanki da lemhoba masjid khara adudi driver singna adumak phangjabani masida horan nala tobagi wafam laite driver aduna phanamak lalam labasu ain yu oiba thabak lokhat payai ngami haduna mahakpo tamthina phuba asimi abigi lisat ki wangudani oil pump asina driver adugi thabak suba ngamdriba fawba makogi imung manu hinganaba selge mating pigedabani yanaba ama productive fawu oil pump asida thau thakiroi haiki anjalakno thawwan porpra man kari huralami ar huralagasu lo pariba police ta chinapi wadu noin heta sa san dawnu purpa driver jati bu yam handana khanba achi koi to honingde koi soiba driver si hawa thobangam driwa magi pihon toba compensation noin pigadawn family puri ne magi chana bonoin pigadawn mai thok pigadawn maram cha boni na aru natraga de koi FIR tor police case tor gon hoi bujo koi case ta thangune noi pamje matam punamakta koi case oin thamaga thau yol halo Manipur State Legal Services Authority gi mi amakada Mahirwa Single Legal Literacy Club ama khopum gi Khangsilung Higher Secondary School hangdokre tharam adu the District Legal Services Authority Tamilong gi Chairman M Manoj Kumar Advocate NG Jotindra Luwang Advocate DS Thomas amasung kai sam dhane susaruk yaki Green Biotech Eco Solution Action at Association India amadi People's Resource Development Association Bisnupurna Punna Susam Naduna Nomagi Oiba Ecological Farming Matang the Lomi Singer Training Program Ama Bisnupur the Labor Association Yo Office the Pangchokre Haudopagi Taram the Agri Consultant and Milky Green Biotech Infalgi Business Development Manager NZ Suras Fishery Consultant L Kunjabihari Susaruk Yaki Association Gi Assistant Secretary Dr. Ais Romena Sahi Kyagi Mamang the Chemical Hearts Naduna Low Uba Amati Malama Singh Taduna Putok the Potok Sing Asina Haksang Galena Kiamarum Pokan Ba Maramna Organic Potok Singna Mahu Sinana Bakona River Asida District Asigasu Oina Lomi Sing da Kanganaba Training Asi Pangchopani Haiki Sakwai Kongtang Club Dibong Nupidi Zataba Miot Mine Lepsi Haibigi Kongjang
Pauzil Puba Nandebam Tompoki Kongsat Wanguda Tungdana Lamdam Aduki Miam Mera Paibi Amadi Club Ki Mihu Singna Harautiam na Okre Mahaki Kongsat Asita Sikitang Kunga Tarukagi Imfalki Kangladegi Lamthak Kimne Wangu Higher Secondary Gi Mahirway Oza Singh Wangu Grand Pansai Ki Pradhan Chamadi Member Singh Mahaku Oktuna Mating Pangki Wangu CI Sida Mahaki Haksang Sekap Toki Wangu Tampa Lairemba Kuram Laba Matung Kaksing Kunawidamak Makata na Kongsan Ki Nadebam Tompokna Lamdam Asida no Makang Dana Nupida Miyot Minekaya Chatarak Liba Asit Tingduna Nupi Obe Singbo Sembasi Haiki Udat mo Makang Dana Nupi Engang Mumiyot Netoba Nupibu Namjanam Tepiba Adu Matakta Mok Nupibu Hatupiba Asigumbo Cram Sing Asibo Yaning the Pongo Poina Haribo Cram Sing Asi Lepsi Nupa Kunaina Nupi Kunaibu Lokatsi Nupibu Sankachi Habagi Apambadu Puduna Manipur Sintuna Aiki Kongi Reliasi Kangla Gigi Mangdagi Crimes against women and children Kanchipura Labor Madi Salai Ima Mayamna Singamita Labor Makoina Lamtabi Rapani IPS ama amasung MPS officer ama transfer and posting pikre ahan ba MR gi CEO oidiba N Herozin Maitai ahum suba IRB gi CEO oina Thakre M Rajen na ahan ba MR gi CEO Insas oirgani Kadana Sinal Limit Homni Chatagadaba Residential Leadership Training Kemama Jiribam Babu Parada Leba Community Center the Hokre How the Pagi Taramda Kadagi President Insas Hizam Priyo Kumar Jiri District Committee President Taudam Ratan Founder President Mema Jimpalgi Advisor B Saras Sarma ZDU Ge Ogi President L Roman Sarukyaki Kemasida Nupi Lising Amuramna Sarukyari Jiribam Gi Singong Lekaida Leba Kamal Lampakta Sakwat Kongtang Club Zindon Lekai Ward number 1 Jiribam Sindana Numit Nini Subna Chatagadaba Ahan ba annual meet ngasi Hogdokre Hogdopagi Tharamda Dibong Grand Pansaki Pradhan RK Nobin Sana CK Sigi Siamen Ahmad Zazbam Hanagi member Muhammad Sana Yauna Tungan Tungan Bami Kana Saruk Yaki Pradhan RK Nobin Sanana Zindon Lekai Ward number 1 Alakulak Dibak Thabak Tharum Singh Thagat Fongdoki Club na Lekai Amabu Sakot Pagi Lambida Pugudori Bani Haiki Miniton Hata the Labor Public Hospital the Heart Ki Laina Tasigi Aroiba Hangin Mita Lying Naba OPD Nasi Hangdokre Tagyal Gi Government Idle Blind School Gi Mahiro Singh Masamu Fana Tamnabagi Pandam the Zumba Gi Awareness Program among us school Aduda Pangtokre Zumba Gi Sena instructor Asa Kirena Masi Kanaba Singh Mahiro Singh the Kangan Ki Hauzik Makata Nangasigi Sanabagi Pau Lobisi Nasigi Sanabagi Pauta, Commonwealth Games the gold medal over Kraba MC Maricom, Psycho Mirabai Sanu Amadi Kumuksum Sanjita Sanu, Governor Dr. Nazma Heptulana, Razbabanda Harauna, Taram Okre, Stadasigi Nupi Ahumna, Mingsa Purakibagi Damak, Nungaiva Fundo Pagalina, Stadasigi Nupi Masa Singna Hidam Kuding da Mangdil Tari Haiki, Taram Aduda, Youth Affairs and Sports Minister, led Pau Hawkins Sarupyaki. May Anidigi Manga Faba Pune the Pangtoko the Bataruk Suba National Traditional Wrestling and Panikrastan Champion Suba Saruk Yarunaba Manipur Team Ngasi Infal Thadokre. They madu all Manipur Traditional Bell Wrestling Association Ge President Narendrona Kumbal Lampak Sports Complex Tege Lamthaki. Team Manager CIS Ibohalna Champion Suba Sida Manipur Ge Player Kuntrag Tarietna Tungan ba Weight Category the Saruk Yagani Mamang the Su Champion Oibangam Kibagumna Handak Su Champion Oibangamguni Haibagi Sound Hazabale Haiki. Lisingani Mapandagi Hauna Sahi Ani Kanraga Pangtuna Lakpa Tongzu Kendra Games Mangarak Subo Oina Megitang Kungataregi Dungitang Ohum Faba Pangtolagani Haina Manipur Press Club to Pau Give me from Pangtokre Saruk Yakiba Tongzu Kendra United Club Association Secretary General Muhindro Sanamna Mangarak Suba Edison Asida Masana Tani Toida Atoy Ahen Tanagani Sahi Asida Ahanbu in a Rabi Masana demonstration game in a Hapsin Gani Haiki Tenta Kongbal Welfare Association Sinana Tenta Kongbal Playground da Chathari Batara Suba Takwa Trophy ngasi Sanakiba Mesta Wangzing United na Rohit Fcbo goal Marisinoda Toykre Hayeng YGA Tenta amasung YGO Sora Ahanba Mes Sanagani Ani Suba Mesta Mantak FC amasung Rohit FC Tengnagani
Jeriba Masathariba Nipan Suba Waikeso Singh Memorial Senior Volleyball Tournament ki winner Jeri District Police na oikre ngasi sanakiba final match ta Jeri Police na bakhe BCbo set amadat maitiba PK ngasi lusinbegi tharamda Deputy Chief Minister Y Joykumar All Jeribam Sports Association ge President M Brazakanta SP Jeribam M Mubi susaruk yakhi Soro Atimbe Youth Club Jeribam na sindna Jeribam gi Hillghat Maning Lekai Community Hall da Maris Suba North East Jeriba Mix Kang Tournament ki ngasi sanakiba Mesta Panzel Club Kunauna Silon Club Bibu Panzel Talaga Taruk Tarahum Doida Maitiba Pikre Hayeng Lesem Club Amasung United Club Sanagani Kangabo Development and Student Union Satakiba Ahanba Kangabo Inter School Sports Meet ki Manamatung ngasi Kangabo Taleba MMRC Unity Park ta Pangchokre Tholam Aduda ki M Blooming School ki founder Manager Mangang New Public Higher Secondary School ki founder S Gopal Saruk Yakhi Noida da me amada pangthok dariba second division league match official onyanaba L Ajit Maitai P Basum L Ropendra amasung N Ingo Ibungo Maitai Amfana Hapkre Hauzi Makata Sanabagi Pau Karaga amuk boyang thajumdigi phangbigani Tarit Suba Hararok Trophy 7 Village Open Men's Football Tournament ki final da PJPC Pukhaw amadi PYYDA Pangaiga sanaragani Youth Modern Club Hararong na sinduna tha sikitang mapaldagi team kontra nitoi na group nipal thongna khaidukuna Club asiki ground sathariba Tarit Suba Hararok Trophy 7 Village Open Men's Football Tournament ki ngasi sanakiba ahanba semi-final match da PJPC Pukhauna Mangal Academy Khabambu gol mari sino da maitibu piduna final sangkhibani ani suba semi-final match ki sanakibada PYYDA Pangaina MPTC Pangai Family Line bu gol ama sino da maitibu piduna final sangkhre Sathariba tournament asigi hayen gilpung ani tabada ahum suba position match waina Mangal Academy Khabam amadi MPTC Pangai Family Line ga sanaragani Manipur Veteran Football Association na sinduna hayeng dagi Imphal gi mapal kangjebungda mapal gi team ama yauna punna team taratrung na group ahum thongna khaiduktuna sahi sigi kun super challenge ka veteran football tournament hauragani Pangthok Doriba tournament asida saruk yagadoriba Oripo Kangchubro Football Club ki sanari amadi official singda Polo Ground maning de leba Premier Book Store ki proprietor Laikangbam Santana sponsor toba Sart amadi Oripo Khosnam lekai de leba Irengbam Thamsa TV Nursing Healthcare Research Institute and Hospital ki President Irengbam Ibotombina sponsor toba kit bag khusinab ki thoram pangthokre Imphal Municipal Corporation ki cooperator Tarongbam Indrajina team asida asobo thaudang longdona sanagadoriba Salience Cup asida saruk yariba Oripo Kangchup Road Football Club na sinduna Nursing Healthcare Research Institute and Hospital na sponsor toraga athuba matamda lamboi khongnang khong ground da veteran football tournament ama pangthulagani haina hospital asigi president ai ibotomina phongdorongli Dedicated Youth Development Organization namadi Kangla Sipa Youth Organization na sinduna tha sigi tang kundagi team taranipan group taruk thongna khaidoktuna Kangla Sipa Football Ground sathariba ahum suba Kangla Cup ki ngasi sanakiba ahanba match ta Sabungkhok FC na Huidrom FC bu gol mari ani suba match ki sanakibada Farming United na Kangla FC bu gol tare sinoda maitiba PK Kapam Development Club na sinduna sana Kapam Club ground da team kunma thoina grubani thongna khaidukuna sathariba ani suba Kapam Cup Invitation Football Tournament ki ngasi sanakiba ahanba match da Santhai FC na Unapal FC bu gol mari sinoda madi ani suba match ki sanakibada Thamla FC na Monsang Pantha bu gol ama sinoda maitiba pikre Konthokjom Youth Union Club na sinduna tha sigi tang kuntaretegi Konthokjom Kangjebungda team mapal na grubani thongna khaidoktuna ahanba State Level Open Volleyball Tournament ki ngasi sanakiba ahanba match ta KLYGC Kangmong na YPA Hiranmai bu set ahum ani kunithoi kunmanga kunithoi kuntra kunipal taratret kunmanga amadi taramanga taranithoi da maithiba PK ani suba match ki sanakibada Manipur Police Sports Club na NYDC Khaidembo set ahum sino kunmanga taramapal amadi kunmanga taramanga da maithiba pikre Pagasari makata na ngasi oikiba ingasagi pau amuk lawise Environment Directorate State Climate and Weather Report ki matungina ngasi gi oikiba ingasama di nungjugi pau da khwaidagi sakiba Celsius degree kuntra 3.4
ख्वाइदगी इंबा सेल्सियस डिग्री 13.64 नुक्सित याव इसिंग मनल के सांग मैक्सिमम दसादा 43.33 मिनिमम दसादा 19.52 ओइखी ngasi nong suki bagi sang suino 0.3 milimeter ni hauzi loishilak pada maru ba pau amuk hana numit mangani subna ukrul da satara pa Sirui Lili Festival ngasi loisin kre Congress na BJP bu maral siduna miya mamang da awaya kum tauna si haina phongdrok ni ba asi thak nema politics ni haina BJP na phongdok kre Sarkar na paket pa thabak sing yengduna leibagi mahutta miyam na lengak ta kari mateng pangba yabagi haibasu khanthab yu haina PICED Minister L Dikho na phongdok kre amasung Sarkar ge mateng amata yauduna langai ko lanai loop amana nongpok sanjanbam khunauda model village maipana semgat pa haure ngasigidi ISTB na pijaba pawmata ngasida loizare miyeng tabiri pamayam puna magpuso amuka hanak kulumjari